Saol waddy wine. Check na maddy. Check na maddy. Could you tattoo your chara? Well, tá mé go mai. Tá mé scrista. Tá mé scrista na tá mé go mai. Hanna Could you run to your lair go to scrista? You go over into crew. So dirty, right? Well, tá nuacht mór agin den na history. Liam, position. Neil me sé déana masca. Níl ceamhmid an seo leis na cric ar gúil agus na cíirí. Má chuirsan. Fluffy and smelly. Tá líam na chunaí a más na géirí inis. Yep, más na géirí agus más na groch agus cibé eile GCs atá an. Tá míon seo an glan GCL. Glan GCL, yeah. Tá mé an nondescript region de Tír Conal. What do you go glam call kill? No, was it that obvious? Cat food so Conal, Kajina Harry, Hanny Gortza. Well, Liam tá muise má chunaí sa Gaeltacht fásta. No way. That, yeah, tá into that. Gaeltacht, be Gaeltacht. a bit like, no, I'm sorry. Beidir grútaí an sin couple seachtaí nó han. Cén con de animal sé. Dúna ná. No way. Yeah. Tá an virtual gain ar gcónaí dún an all this. That much. Oh, so can I show Coney Aaron Ward. Oh, Aaron Ward. So because yeah, who moves to Aaron Ward? Shouldn't guess. Could you more dini actually. Like go good cheer Connell. And I just far Aaron doing cheer Connell abu. So Shannon crack. Tá muid éirí ha nes ag Gaeltacht hir Connell. Yes. Agus tá siad ag ich dúna bheith an argónnaí sa Gaeltacht. Shannon obair tá agin an nes. Shannon over. Forwards Changi leis an podcast, yeah. Shannon good yeah. But Shannon crack wagon virtual ogin Gaeltacht dafril hart fan am Kierna. Ken you cool hardinch? Ach tá sé sama galore and doy a hard sé. Mi Marta Masha mi fioira wag masha. Yeah. Wag masha sheer. I was Hossie Hannigan and Swinny Huggets I can do a hardish lad. Well, we may he sa Christina Malaclia August we may. Yeah, so I'm just Hannick switchy arm. Move your ignorant legs there. No jigs in our CR sofa in almost good the Mike August Victoria. With Yes. such a big hashtag lads. Guide to Parenting Podcast. This is the guide to. No, sure, and Trollinchi the Hushmarat. We go buzzword or God gibbera you said in Shin, but you're well on by the trouble edge, so. Clan Changi. Oh, God. We'll just put a wee beep in there. Well, it's got to be my he an tabla agus fi can you do Deutsche den Solshi agus an Callan agus anrod fa walla clear. And we'll shot too, and we'll do, like Magoon Sean, we'll shot they really like. No, Moment of genuineness. Come on, let's go. Into way, no, sorry. I sure B2 a gobber a post master ha Gian and Shin a few Tamil Ru. Well, you don't Gina be she for Yahan rod on my heel. Aye. The Gaeloga if I tamal so. Yeah. So agus fi me just ag arc fridge peg agus aye fi me arc fridge peg agus honnig me an post so go ar an war agus fi sé dim go whack me an inia agus dirt me near tá an jay agam ding him shot an crack agus in sin hannig me rash agus fi agus lim me stake fan hilinja agus fan am sin fi sé amiha on peg as I got shite chael me ach fur ma sé vi me gar fridge Facebook no actions agus honnig me an challery fushu karme hockey der scarby der me sha an me good D na mai ve agus
leach siad leis, mar we get around nach nú mór daoine eile chur ras fan na haine. Bhí me sin duine sfar. Tá san duine is fearr. So bhí sin mí na nálaigh agus an sin hí me pí a crack tom má aim aglaí be mé Johnny go mai agus friggin ceicis níos muile run mé an taglaí is ceann an cefn gur chur mé scartseart fan bhí an bhirt an PowerPoint a dhéanú agus bhí mé chur scartear líam i ggéirí a chóirla fan PowerPoint lear seachtaine sa gheabhraí agus an sin ddíirí lom an páist a hell. Sin a méal na nólaigh na hrú. Well na pel na málaigh aye. Méal na nólaigh, yeah. Ceicis beidir seachtain ribh na nálaigh agus níor a firma se an áfraid bhí mé scanraithe le Harús am go dé le déanaí le go fuck. Bhí cinniú le Jamie. Agus tá agam go fu agin dá na cinse. Yeah, cinse he oh god, Johnny cinnithe ní rudíonn faoi déanaí rudíonn faoi Yorkland se agin. Yeah, absolutely. Tá deis an bhhaile é nó nar bhhaile é, I don't know. Bar a bhád do má daine an dictator beidir Johnny na cinse. Bhíonn síl bhád níos fearr faoi Cromwell agus Hitler agus na daoine iontacha seo ar fad. Dúir sé len tá a Farmer Keary tá agus sin bhí an. Yeah. Ach bhí orm an cinniú ngleic. So smuintí mé ar fá seachtaine agus Harús agam agus just bhs agat bhí mé Johnny New Yard den na riomhfast. An rú? Bhí an riomhfast agus ní rumí géirí freigra hort, bhí rumí géirí tá mé géirí seachtaine eile, bhí just a gur sure. Leci mé seachtain agus lici mé orm hí ná ruas nachhacha mé ach sin chuir siad scartearm agus níl sagam. So is Jerry hánig mé ar chuirt hagan an couple lá in an álaigh. That's right. Bhí an am sure mátainna. Bhí sé go hulk. Ach ar scarbí chan mé an pásta acu. Sin go mhaid go rú tú an ag an tam den blian is massa. You know, a mí anar na hrú. Nun ar an 8 las feed a mí na nálaigh. Right, aye. A lár na gheabhra. Fucking hell, bhí sé bliklad. Bhí muid ar na altaí sin in ec ma ta daine agah a rio ar an mhuir in ec an taxolis. Agus haidteach le ragur bí ec. Jeepers, creepers, just scamol no. Scamol agus farhan na sahan rod mar sin. Yeah. Ach, chenni tú glacu leis an dúchlan? Yeah, stoiche ná ró mi cinse ceacu dhéanú ná ró, but sin am an amine cai tú an cai tú just an cinniú cai tú just rudí rial. Gan tá deis ná mar sin agad. Rud gin difriúil. Rud teag difriúil. Rud gin puntach. Yeah, agus stoi ar chuil mentionne bhí mé ag smuintiú gur seo rud máil einse de daine. Scian mhaid. Scian mhaid. Tá sin andú. Is eittethe ionach simúliad agus as you say oberfiúntach heic le tá deis an rudí mhaid. Agus má tá tú ag erc siar ag John fiche bliana agus dearan tú freig bhí me sin a húnaí ar an ón seo fai bliana ar fai couple bliana bhí me sin a húnaí ar an leathanis íargulta seo ar fai sé bhí Come on, let's go 3 bliana. Could you take your answer call? Sin próseas a bhí an. Tá ticket ag conan, tá tríhí deanta ag conan agus tá ticket ag chun na Australia ag an tríhí agus spomhaid ticket atá an so. An ní héalan nád. An ní héalan á gom leisciil. Gom leisciil. Go dé mar run tú hían an ceniu. Well, chun na Gaeltachta.
He much sin a rá and mé just mó. Sin Welcome to clickbait. Welcome to the Gaeltacht. He got toss a Yanni Foster. We moved to the Gaeltacht. We want to learn the local language. We want to get involved with the community. I don't know why I'm putting on this voice. No, vi mishe Genamaska. I mean, so came a goal here, a couple of me. An Ammer stop and Paul Creeley. Aye, an Ammer and Pod Creeley Jernach or image vi me rash a mahara in nura agus vi arms. Can tam the Vienna vi shan mean a sign? Aye, yeah. Vi mishe chi a litcher a horse de mod bostra grome geary as and post as a gamma agus vi mishe got a go good bilbao or few trave she solar film er mahara the Coney and Chin ach harla grew I didn't sa churdach in the Chinnaganam agus wog me rash le canyo codu Egendel I suppose horse than churdach or few tamlin agus Jerry who you really an Ocus actually so as my hand rug in Yami no idea agus Dan me 3B mahara har an reavrishin vi tobish master a more slantje ag an ball Charlie Shaw in Jocher agus wasted G attached to get as far east but Hershey coach war ruddy a sword in my plan it or no being a pre-rugby gahru The Hudge Muir Lancha. Vi Muir Lancha actually into solid or vi miss valley mar near a tattoo torch I read it in check near the prerogative. Yeah, it's like Galinin Shin Roddy. Ah yeah, totally. Yeah. Will she to jingle to instincts no bun I don't know, you know instinct dog me like but sort of bon tarnish. Yeah, did you call Maslow's Roddy Dentil? Bidger, yeah. Nearly a mission Maslow, but let's pretend it did. Yes! Yeah, we share fine work that man did. Later on the Malta Ribbon podcast oh, show. God's sakes. Came a Ribbon Kid seminar, but I sort of one time story about the dinner I really horse the heel of stuff martian. So anyway, sure V and V makes when you could war when stuff of while Miano August in come air go hardly ben yarner for Tamil. August hurts the share and fashion. Yeah. August don't really here post there was some August Yana Yamanchacht. August V ladron arm la wine har nolig. August near screaming yelling like Gavli and run check machine. Yeah. Tamil fellow screaming like August. Shakas in the podcast description. Morgan to the counter Spotify, chip to coach war man cog. Organ to Monken to my jibber and the shaw, chip to this man cog. But no yeah, just connect me in posh so I can like went to Samuel Ganter me I had me coach war am on was my og Canter sprag sort of grass so You'll take Danny Agnew in Boston. Come on. Cut that. No, carry about it. But just trying to run chase the Nagley. You know I'm a great guy and I deserve all the awards, you know. Ah yes, the door. It's a sprag. Gra talking them you. Well, Barshield Francis Nagidi, Cat Trees and Girls. Jay Gark are in freezing in York. Nah, Berlin will pot clearly okay. Oh god, we'll be sunk. But delete. For cargo mention, my current thing working. Francis Nagidi. Well, be Tom will be the MI5. Not who? Thomas Critney here. Tom. Stan Seal. Tan Rick didn't have Critney here. I suppose the Brexit because in Thomas just in our fad because the man called us so this. Difference Nagidi. Oh, Barskill. Or Dara. Yes. But I Neil Sugum ragger me the case, but aye. So run tossa and curla her faster. I will Hermian Irtish and Tirtis a stack or Whitehill or Rodin Jack the Yanni Sigili goes lads on Kevin Yogum tossa ra on my phone to me Yanni Shaw aching me giri or Rashla then you'll be go me a Yanni. Just don't crack like yeah. Agus run me
iiritas way dhéanú just ar waithe rudí check dhéanú leis an teanga agus dul mé ar tína másca agus bhí míon sin seachtain agus típtí a seachtain bí sogam nach mé fanachtain sa fáis sin ó bhí mé géirí an post agáil ratha agus bhí níos más a ríist na móí ar fad a bhíogam agus just tá go nar dú creaitníthe le éid agus le post. Yeah. Do you know? Mai tú. Go héirí hún in éon sort of éisbris a bhíogam sa bhaile. But thug mé má lecture, thug mé fógurt do má bhás agus tíostí a couple lá for mé áfrail agro bhíanna. Yeah, it's coming on second sin bhí tú arás le má ní aice mé rudar bí. Agus in am céarna couple lá é sin thug me chara le festú go sé go bhéh pósú in ngleic colm ceile fásta. So sin na sa bhil tú? Páirste inta congra. Páirste inta congra. Má mór. Chuirte isce bathe I má mé bhra. So rinne mé an taglah agus tar éis sin bhí mé olbhú agus ag work ar apartments in Bilbao agus stuff agus fermi an áfraid post agus bhí intas an dónar agus black mé leis you know agus yeah agus sin é far glen com killa tom at the mish far na mal na morda is na kiri and we but tá sé omland a friúil nach bhil an Saol tugaíon is like tá sé inta éiste tá sé like bhí sé seachní agam gan teachú chuíon like bhí sin máta bhí tá ag taisteil siar as an níor sin Jackar B&Bs gus sníf toras friggin gar atá Tá Saol cruúg den tíir gáin like Janan siad is daoine maithe tíir gáin daoine maithe tíir tan tá sé Jackar or ihe ag Gaeltacht here Conal but no agus an rud fásta there's tú faoin cinneal when I'm sure agus garrod in san Gabriel like agus han gafri a bhí omnear a bhg an seo ach mín well tusa mí fiúre agus me se tus mí marta like but fiú like séo lá bhí gart is cean san lá go mai ag tarint trasan an Cornell sin you know go síos go buna chlána go caiisiil agus wow bhí si fion agus bhí wahí si anta iargúlta agus bhí cinneal imní arm is cean just an mhaí an seo bhí imní arm agus is dóigh na cantartha seo fásta ha bhíon an ard sin daoine om go dtí mí métheh well that's mí baltainne beidir actually ní bhíon an beocht om go dtí inis bhí sé simú bhí mé gold trees an bhil a bhog agus mé rá sin bíán sin cafe inta jazz agus sin dó mé go míonn sin dridste chudhhaim bíon margheall ar an asp tuirseach rud céarna ar an elan ní bhíon oscailte an is tá chudhhuir ruí oscailte an nád an teachtain ach ag an tús aró ach poblbháin tí fallbán oscailte seach le an seachtainna agus nuair tá siad ar fad oscailte agus gahar a ggóil tá sé go hinnta na bhil tá sé dáanta agus an beochtús na daoine hartana Stan Saol níos fearr na daoine éitiúla agus thula mé nu go bhfuil gá chiad tithe siara ar an elan wow dír Saol ach an chud is mó ní stransrí atá antú ach daoine ón elan a thu tihí an sin a charú siad ábalta marachtail ar an elan charú pástan á rud bí mar sin so ní daoine a sásan ná America ná níos más a rís bell first ag seachtasteach agus the McCoys but agus an sin sé na daoine seo isteach don tairú agus bíonn siad an na pónaí an sin ar nach mó na páistí sa scáil agus fu mar sin but like sin bhfuil tá eán níl muidir céint fao obair ní seo chóir obair Cibéir atá gobar réir chóir gan nota but da le Saol na Halán like you know tá si
Cai go tí mar sin táhacht a tífa go spás on duna daoine seo teach do rais or ní bheo lech chuid duna daoine ar ná and I had, you know, I imagine, you know, wanted sin ar siúil pobl na ná. I would mé an ceart agam sin ar well bhí siad a bhhaid ní sásta do mó na daoine seo sin in gcónaí ar ná bhíon. Aye. Dúsa go páirsin de níl so go jocail am cónaí ar an, but you know, agus an dóigh go an I'm a soft man. And that seo defro ar an mhór. Well, Can I seo í siúil ar bhelaí na ar an mhór? Ar an mhór fi bhaintear hiúil. Ar an mhór, aber an Ar an mhór cumniscio. Cheers. Oh, Aaron. Like that Aaron. Come on, let's go. Oh, never to get tricks. Seo Conan. Tá so gom nachfol tú mochi gom wain le the seo. Tá tú mas cardja, alright? Na legans den is go ba tú arri, alright? Seo lemon barley water. Inis tú seo. No, lemon barley water agad agus tí og. No. She gonna granny. Lemon barley water. Robinson's lemon barley water. The things that you had as a win. Seal tradition to too. Seal into tradition to good to that. You look forward to it. Freshly peeled raw spud every day, didn't you? You did, didn't you? Oh my god. It's getting lumps of a car bike and firmish like pretty early that era. Freshly peeled, like, you know, with the water like bunch and crack and like in Dorchild, you know. Like hug mo Harry do fast the Erwin, like it's just peel maker of and rud is massive, just the starch. The pure starchiness, like. Could you G2 na go to like sure pretty raw. Like raw potato. Oh no, lad. I took that shinna iha. We never given that, no. No. That's what I was saying. No. Okay. Fucking hell. With my upbringing was older than yours. Shouldn't toss a girl and Benedict do. Okay. It's too far. Raw Ada. Okay, so that backfired. You didn't get raw produce as a treat. No. Okay. No, of course not. Fucking hell, lad. Probably rudging. Shove needs fudge suus and crock na tamagin. You tell me you didn't have grass with your salad. Oh, of course we have. Okay. Turn away. And Dawkins as a toilet roll. No, but Jimmy go around and Jimmy would you can't we? We can't we Irgult Bogu agus Irgult and talk yourselves into agus aber Saol Kajmer Verabi and Bogu and Sean you're actually fur to and cha. For me and cha. When? Yeah, no, again twist near fur to and cha agus we do soccer cha. Well, for me, Malawa Aaron Chach sort of shacked in the cockers trash na casca. So Jeremy Ebron, sorry. I was skipping on be there more tardy the cranny was hard fan one day and I just had different the stopping tardy so I like a person that the Wanish on the just be there more empty on her me and I was knee suppose the grag like Liam Does he have me hand? Navi Burra, No more lemon water for you, my friend. Neil Heartbreak grammar. Self-deprecating. This is not Mike and Vittorio. This is not Mike and Vittorio. I have feelings, okay? Going down silly. So, could you mar tá tú cur aithne an ach mar glan com killa? I know be me a couple of sessions in it, August Neil me go a couple of sessions in it. He's no did a couple of sessions in relation Critney do so. Worked me with quads because just hitch cheapers creepers be get rad actually do so like cat food so. Well, Neil Pell Gilk are known. Jimmer much we much Johnny train all that
soccer Okay. ar fáid tamó Okay. tá daoine rá greithe an is Okay. agus an sin ar nóibhí an Jerry Shackney agin an bhliain ag an amcúrne sa tá comórtas pléann na Gaeltacht an Yeah. bí an comórtas bí an dúchlan ar an mhór ar seo Ah, yes. bí líam an nó so sin rud an bí an comórtas soccer ar an ann seachtar an tíú Cvíad farne bhí an bhí le seacht bhí sé war an déag an rud mar sin bhí capar grúpa do capar sé sin mé Yep. agus thug muir an Ellen choirú farna chuirlacha so Yeah. mar tá agah níl mar an soccer agin so Scorme se chul gom an eskil. chuirrma sé choirú go dtí chuid colcara agus cardide am chuid agus furmuid rint daoine sa Jerry Yes. agus bhí muid ag smuitiú seo pí a crack a hanród go máid sa chiad clíthe chailmuid sé an jobhní an far an Assassin, no? assassin as bhí si go máid bhí Virginia fring go hawk is coming na go mu Johnny kick off gus her was an gé Johnny That's right. an kicking me AT Stephen Kirkle team we J Yanam That was bad. That was bad. I was cunning Richard no as me fucking Just tell Could me. you for you tell me Yanni me card You should enter the every soccer like. You should enter the real You were me real mask. It's just you can go more than in the air and tad there every soccer like. oh well tak It's like I think they're kept hidden, Yeah. kept on the verges of society. You know, kept out of the way somewhat Irish society somewhat ashamed of them, I suppose. but Halleck Hulk. muid rash ar an dónach agus one much cúg a dá Yeah, one which could do. I spoke. bhí Yeah, Liam Castle Lionel Messi ág that's right. The beer belly agus Poch Poch agus aye. Still here sunburn fast. Jeez run much but me agus Liam 3 ar an Drailas Aye, agus near chord you a caloration. Ach yes. Tá muid sé ginse Yeah, vi tree hejanta. Vi tree hejanta. Yeah. Pues cé do leirvas ar síl ihe ar an mór Well, ní Jack mission be she into my ach fi more weirdos that Jack the Jack ar na van like when she war hannig lear more weirdos is Jack there hannig vi lear more traditional on vi lear more no tradition on fi sure Gibland far oh aye goalie far Lars Strage yeah yes but we don't Yes. want to be sued for liable so but yes just sure tagging gaff in your machen Chucking Keel le hís sin uh dearan siar an chucking chocken oh I was jailers nigan dortmish le den igen togu le gaelig Corneal na Gaelige Corneal Gaelic na Gaeltacht false what Tá just seo an segment oh okay sorry yes Nar an learn much fi frase yes dul much in seo let's do this yes dortmish le igen togu le gaelig man he says no rugby le gaelig too I don't know if that's true lad nah but ní go sin ceart a gan interview like you're Tá sé cos le daine an bhfuil tú le daine ar bí sa Gaeltacht go háirithe agus dearan tú an bhfuil Gaelic agad agus tá sé inta gom fácha but tá sé inta dearfa rá bhfuil Gaelic acu but sinna tíon dearan si a gcónaí tá tríon Gaelic agam tá tríon Gaelic agam go maiid agus agus chuirtí céiste eile agus tean siad New York mar sin tíon Gaelic beidir tá acu I don't know near her shindu but Harle sin dú ag an Jerry Shackney le far as leir le go bhard mar bhí méid glóir leis agus cin mar sé bhfuil an Gaelic cinneol agan sin yeah ach dúirt sé an from leir bheith go bhard dúirt sé lom an Gaelic é right agus dúirt mé bhfuil Gaelic go tá go maiid
agus dúirt mé bhil tú istí don ihe agus jontí sé an balla Dír sí gé mar sin Níor sé No. Well, no, we're not gonna. Neil would go Tommy Yanni Shiko. I don't want it anyway. No, but you're Tommy Yanni. Okay. Rather much your ask corneo Gaelic na Gaeltacht. No, spike over man. Spike in the Gaeltacht. No. Target in Gaeltacht. Target in Gaeltacht. No, being Jerry Shack and single way. Being Jerry Shack and single way. Or fad. We see in the way. Jimmer Tad or Jimmer Tan Saol agus na leon de seo rud eile tharla na Marshall Dave bhí me sin mo choní le tamil lomhíonn mar Níl bad no go still far yes you're laughing there that's me or in a bachelor I am the bachelor I've been bachelor in disaster Bhí sé go dtí ag Jerry tí á sí sásta. Níl go sí sásta agus Bhí sé san óran. Go dtí Jerry an óran nuair atá sé ag mú nach bhfuil sé rá ar fásnar bhí mé ág. Exactly. Sin an check correct. But ag an am bhí sé go thomlan sásta. Go raibh sé ag snáil leis na ceannaí agus mar dúirt sin leat Unneoig go haran. No, listen again. Never heard that part. No, that's unneoig go haran nach mén ihe agam le banog. Sin their shit. The filth. Yeah, pure filth of a song. We've ran on blue leis an jaar sin. Well, that do see an English. That do hear an English. Could you were costing day idir tú dhéana agus an fear sin. Tá chat shot 3 kid blind each. Only ever had one owner. This guy here. He's on the property market. Yes. Far more. Maggie. No, but God, I was going to be serious there. Yes. Nee, sin din. Could you hear Victoria Gaeltacht in the new go sé géir é podcast der year of Yanniak der sin ó samig dine. Look, tá mu to go aim an agus sort of mission and podcast show. Show basically Gaelic a fan club Gaelic da Victoria agus Mike. Sin Get pension. Yeah. But could you to toss it a honey that here in this foster? Tell me about it. Could you hear him to Well, tá má glasrí shit. Tá má glasrí agam, tá na trati agam an agus níl tú fuinneoga Tá fast mar tá na priti ag fás agam cehrin chulatíd tá bí mé ggóil amach má chorach bog ag iescara tá an tróna. Everything was true up until that, funny enough. Tá laba fréti agad an chebrin as you say. Chebrin. Tí sin sloop. No, chebrin sin na park fenne. Farmer achta. Here was agam sin. Into my Cornel Gaelic is back again. Agus tá laba. Cyn i'r ag wol agus beth yn eistri gwol da hwyd Gaelic a wad nis Gaelica no ar fi ar the podcast nis. Fucking hell rymmer sio fi di Lan na burla and darna fogel vi go burla no burla has vi go hulk so ban Virginia roughly 3 story gach chlár agus éistim se le ceannachu éistim le conan ceannachu agus éistim blian glas le ceanna Joe Lachlan faster but YouTube sin good on YouTube but I know well bad go hulk Wild bad agus tí ag tuite mar Jack bhí mar thuid Gaelic a wild bad hai sí mar thuid Gaelic a wild bad a chunis tá sí better níos fair fairer like better fairer come on but no I'm draw nos tá on but sin mar a bhí sé gúnaí agus mé ag flas níos leis an Gaelic bhí mé gcónaí ag úsáid an dá
Yeah. Bhí má ahar gcónaí ag céanú sin agus agus an cartar fad aige. Ach an am cearna just tá mé just chomhaid ag teangatha gcónaí chó compar. No, and I really though, níos mó teanga fecinn tú sus na míon tosa just like ag ahrú go teanga bhain go teanga. Má séú teangaí bhí an rudí frite fúte le chéile námanna. Your first one's bullshit, your second one is narcissism. Cac ba. No, but in there in Spanish and Gaelic was in Berla and our host beidir nach darlíonn sé agus tíine sinne. No, tarlíonn sé go dtí punte. Go háirid agus tú ag fólam. Agus beidir mar gal go rólam tú in Gaelic gaí tos a bheith smuintí go méid tú ceinting Gaelic fásta. Whereas tá Berla go Gaelic tá sé costal le switch tá me sé ar mód ceamacu. Agus tá sé granar. Níl sé costal sin No. No. Tá sé granar má Jerem Albert Gaelic a lár má Jerem Foco Gaelic a lár Albert Berla ná Albert Spanisha fleckin an switch agus tá mé ag glórt tá mé ag glórt an teanga sin má tá mé ag rá Espanol in Gaelic an sin hosim a rá in Spanish was agad. Yes, English ruddy mar sin no few just a kench food ruddy you know word association, you know, leis an tíir sin, leis an teanga sin, an culture sin. Yeah. Agus Jam sin le Aranton, Aaron tú an Foco agus Aaron sin. Sin ceart agus tá frasíon agus ruddy a dhearm sin úsgur a hasma. Fiú an is agus German, Jesus, rimise. Clan German, the lemor stuff like. Rimise, Instagram. Dóigh bhing. Dóigh Aaron Hortz the van. Salava. Oh no. Stop bringing Mike, I'm all trouble with the call out. This is the fan club of Victorian Mike. Ke aku tá Victorian. I suppose it's my shit, Mike. It was toss of Victoria. Yes. But ní hogan toss Idabíl dú ná. Don't mean the jazz. Victoria níos deise. Do you mean níos Doyle no níos deise mar? No níos deise mar níos Kindleta níos smó. That noise is. There's a comedian moment at the end of them. The also go. During the glór. Give you the fire. Oh, trahacht. Okay. That noise and boom shin. Asientus. It's an asientus. Asientus na Europa. Asientus na Europa. Could you? Okay, idir an pod an shreit dearnach agus an shreit tús na shreit seo, could you Harlands and doing Brexit? Tan réic dieantaí he creitní he lad. Yeah. Hannig mé fisin ar mágin. Tá sogam go míon daoine ón tíh géis ag caiú nús ar Joe Biden ach hannig mé fisin ar mágin é sin ag glúirt ar ag glúirt agus chuirdainn teacht céis faoi Putin agus dúirt sé sin. You know, I think Putin's losing the war in Iraq. Agus sé na gold in Ian Trump. Birch Jim Focal chur áirí. Amadan ná Galt. Cromwellians a churms orthu, but anyway. Darna rud. Yeah. To dura a rash ag an bar rist. I'm cealing Lord fi dura. Just like faoin dóigh she got rich. No, níl cealag in Lord Speed really tactical. Or níl basically yes. Basically a heart yes, of course. Yeah. We don't want to spill the beans. Yeah. All the inside knowledge that we have. You're right in Chinny at it. Okay, so sin Brexit and réic dieantaí ha dara. What are be 10 you in our seal? Glóir tú go leor fao chuirsaí gra má héal agus that's just not stone lifting clochneart could you inis don locht Jack tour pléann glass inis dó Tá aige hanna fin an rud tá muid géirí feel free to bring up so man éis tú le podcrew i Blaine Boy
runti agalú an jaar seo dhéanann a thugann cloch neart tá bhfuil clú agus cail orthú agus Cén gurla a chuid chláchneart a bheith aitheanta go leor don éisteachtar cin a bhfuil focail an tá níos sin daoine go coitianta. like yes. Like stonelifting, sin an rud a chuir de. Yeah. Cloch neart tháinig mar se. No, sin an seanachil. Sin agus sin rud a úsáid in sin. But could you tag tarú le chláchneart? So tá sé sin ag fáil amach na scialtaí agus sin i Gaeltacht agus a dóigh. Yes. Agus sin tá daoine ag ráit leis faoi rud eile. Yeah. Agus bé amach an seo comórtas agan sa fin. Oh, okay. Yes. Agus clochneart sa fin a dóigh agus tá líam a món tríanala inis. Thóg me sé gachlach chun óin suas go dtíon teach tá óin bug. Tá muidir go special bug í anna, tá muidir go agla bug í anna hart fan óin agus hart fan na carrigathe. Tá conan ag gáil cinneál taiismentas de aclaíachtaí a jigla a dhéanú leis na clochan an neartas seo. But tá rud eile an rud inta mór chail conan nach chuid grúige. Oh yeah. Le déanaí. Tá brún an dór an armsa. Chail mé im chuid grúige, chail mé má cuacht. Yes man, chail tú de chucht. Chail mé cuacht. A mion sin níos first that se go an bhuí chun clubanna agus chun títhe taverne gan daoine ar fergus mar ag chat suas agus sin bhí sin trying to have their wily ways with you. Sin an chúis ar dhearmé an riamh mar bhí baríocht trobla agam le daoine ag géirí chat suas thugam agus ag géirí Couldn't possibly take that seriously whatsoever, man. But actually, we didn't check this. How good? Because we didn't egg flirtel that could work. Listen, group. Listen, group shot. We an a group. Listen, group shot. Neil me my group. We an group. Listen, group shot. See what needs fuss on this. Neil summer big 10 European this mo. 10 group Kelly here. Neil pléann go bheith éisteach le níos mó. Neil an hipster look fan podcast agam níis. An mé an grúgada orm Neil Grúgar bí agam sa. Ar líam. No, well tá like I'm cool and food hawk on. You're really scripting the bar. What other your rash cool mohawk orthodox. Like cool. Oh come on. No, Neil. It's just normal. She normal, totally normal. That's 6. I just grown out. Oh, you're a muggle. I'm a muggle. I suppose near hug me for Jarrah. You know, the state of my existence is, unbeknownst to me. Agus leis an bombshell sin, fágaí mudé don teachtain. Oh no, bhí rud a bhí mé rat. Sin. Well, bhí ceist agam. And may Jesh and will Jesher be on, no chancer be on, good jockey and falter ash. Ní hélan. Is it in the no? Ní hélan go jockey and gragan grúga rash. No. See, me give you a your wine my heel. Run me. Ciao. Adios. There are certain perks to being the sidekick of the guy with long hair, because tá me sé ceile amach ar na perks sin ar fad. Tá sugam. Thank you. Do ceile amach an ort Rorties. Tá. Agus John O'Means. Tá. Agus Ní muid go na tí tavern Tá fáid be con leis nó tá an mar a tháinig sibh. Sinné. Ach, be mu ráis I gceann cookie sin a gceann seachtainna? Gceann cookie sin. Gach. I think we've had enough of each other. Gach darna seachtain be pod crealu agan agus be sé teacht. Gach seachtain no cookies, depending on get you take tardy. Yeah.
ag bra. Yes. Sin é, stána charja.